گلی بینرا سلاو ریز ایرو میوانی ما برنامه ریز برنامه نوبهاری ایشا کک تحسین ابراهیم دوستکیه پیشی از خیراتنا سیدا بکم سیدات گله کی خیراتی برنامه خیراندار بی خودش ترازی بتنه جیب خیراتنا همی تماشاوانت کم زور سپاس سیدا بلی بینرین هجا ایرو ایشا مجارمه به تایبت شعره که حتی انها بیشن مجارين برفرهتر هبون لی ایشا امیل سر تنی شعره که و دیوانوی امی راوستن لباکور زیده شعر مقابل نایت ناسین کسک لسر خبت یا نظام نای برامن بس 2003 لسر نالبند کو ایرو مجارمه ایشا مجارمه لسرویه من بناوی جهلبستا کردستیر که کش نالبند در سال 2003 نویسه که کرد در نوبهار دموشانده بو هم بچک بحثا جیاناوی کری بو و نابروکا دیواناوی ایشا امی برفرهتر بحثاوی شعاره بکن که ایویدارم خوینر و بینرین بطایبت این باکوش و شعاره ما ای به همپا زیده تر ناس بکن لباشور دیوانه و حاتیه چاپ کرن امین ها شباب الگل مامستا تحسین دوسکی بحثا وی بکن لی از تقاضم دست بکه ده هنک بحثا طایبتین هنک این جدا این نالبند بکم اغلب شعرین ما این کلاسیک ام جبر همین وان ناس دکن يعني ام بيجن مثلا ديوانا مالي جزيري هي اللي در حق جيانا مالي جزيري ده دستمه ده زيادة معلومات نينن شعر ديج اغلب وانا بس نالبند در حق جياناوي داجي ام گلك آگاهيا دزانن کو خبات لسر هاتنه کرن چند تایبتین وی این سرکه چنه دیوانک گلک ستور ام بيجن گلک هلبست هاتیه پیک نویسه یعنی دیواناوی وکی دیوان دی نینه چند جلده مثلا هو که اجاره اولاتیه چاپ کرنش 5 جلده پیکته آلیه دیده مثلا هر جلده که ده میشه ناوروکه که لسر علمین دینی یا ناوروکه تصوفی دینی جلده که جلده که ده میشه تنه لسر مسئله جواکی و مسئله دوی آوائی هنه دیسا طایبتیه که وی هیا که مثلا ده شعر کردی به آکرمانجی ده زیده ام نمونه و نابینن جلدک بناوه ادبی به پرده که دوی جلده ده شعر مستهجن حتی که امکارم ببیجن شعر پورنوگرافیک که ده شعر کلاسیک کردی ده زیده ام وان نمونه نابینن لی اوانه ده آسته که ام بیجن متذر کم روژه عاجز ببدناوه نریتا ادبیاتا کلاسیک تا و دناوه استتیکا و گوتنی دا هوناندیه او شعرین که دوی جلده داجی اجا منها لسر وان تایبتیان لسر جیانا ملا احمد نالبند ناوروکا دیواناوی و مامستا تحسین دوستکش خواه لسر دیواناوی جنهت خبتید که و چاپکی نو ادیسیونکی نو چیکتن اما بحثا وانجی بکن سیدا تو تغازی هم پیشی بحثا جیانا مال احمد نالبند بکن که اره مگود یعنی گلک تایبتین وی ین جدا هنه لی بکرتی سیدا ام بحثا جیانا وی بکن کنگی هاتی دنیای وفاتا و کنگی بویا چه جیای سربوریا وی چوابو بله مناف خدای مازون دلوان و کمال پیشی گوتی هم بخیر هاتنا همی تماشاوانت کین و سوپاسیان نوبهار جیت کین که افدلی و دایمه که عمل دور ایکش مزنترین و نافدارترین شاعرت کلاسیک یت کل دور آبادین جیاین الوی 100 سال دوماهی بحث جوی کین او جی ملا احمد مخلص کره امین نالبند با مرنیه وکی والپیشی بحث کری ملا احمد جیانوی یا وشارتی نینه اجبر که حتی افروجی هندک حواله توی یت گلوی جیای ات جیان دانه و بوما بحثوی ادکان و تشت دیه برچافی ملا احمدی کری اوه بو ویبخو هندک جیان خویا بوما
نویسی و پزرامن کم شاعرت مید کلاسیکت که و نفچنده ها یا کری ناوی ملا احمده و تشتكي أشكرا وتخلص ويا الشعري جي يعني جل جرت شعري بخدا دوما هي قصيدة خو ناوي أحمد أو تينة ناوي كده جي يعني تخلصها كادي باش ناس ناوي كده تري أو بخو هل بجار بود شعري دا وحسكر خو بدأت ناسين أو جي مخلصها مخلص تخلصها وي يعني ناس ناوي شعرية ويجي تندك شعري خدا الدوماية تينة بابوي صوفي امين مروفه كي هجارو فقير بو يعني نش مال باتت مزنه ومروفه كي نخوانده واجي بو بابوي صنعت کار بو کار نالبندیت کرد وف پاشناوه ها و هند جاربو سیده ملحمتی تا گوتن جوه هاتی بابوی کار نالبندیت کرد اوید بحث جیانوید کن دن آشکرا کرن که اصل مالباتا ملحمدی اش گنده باگیرا یا و باگیرا گنده که نافدار الدورا با دینات کفتت نافدار زاویتا و سیارتی کادا اش جه دورا دوسکیات تهجمارتن با پیر توی شوی گندی که با پیروی یا باب با پیروی شویر مشخت بوی چوی آمدی السردم میرنشینا با دینا دم آمدی پایتخت با دینا مالباتا وی چوی نویره و مالباتا و ناو مالباتا باگیریا تا تا نیاسین و کندک ما مصطبح حزجت کن و آمدی اف مالباتا هیا مای چند ساله ملا احمد خود چند برپره کادا بکرتی هندک سیناهی یا روناهی داتا سر جیانا خویک شوان معلومات یا زانین داتامت بجت مالباتا ما يعني بابي من اود بجت الصالة 1283 مشختی کد بود کفته برابر 1866 میلادی بشت بابه مش آمدی چوبو با مرنه مالباتا خواه گوهست بو و دمه او چوه با مرنه اوی هنگی جن اینا بو یعنی دیکا ملا احمدی هات بو و گوهستن بس شتا ملا احمد نهات بو سر دنیای الویر یتاتینا با مرنه هنگی تکیه که نوفدار هبو یا نقشیه نقشبندیه شیخ محمد کره شیخ طاهر نقشبندی شیخ اوی بو و شیخ طاهر کو بابه شیخ محمدی اش منسوبت سیطه نهریه و اشکره کو سیطه جی خلیفه شیخ خالد نقشبندیه مالباتا ملا احمدی منسوبت شیخ محمد بامری بون الویر البامرنه ملا احمدی هات یسر دنیای و ابخوب ما بحث صاله بونا خود کت بجت الصاله 1308 هجری از هاتی مسر دنیای و اگر بر خود دینا روزنامه بینین اف صالحات کفته برانبر سال 1809 يعني 10 سال جيخ بزاروكيني اخو ملا احمدي الصد سال 19 زايني ابوراندي البامرني او جياي جيان اخو دسبيكي زاروكيني اخو ديكوي جنكا خاندوا بو يعني قرآن تخاند ناوي فاطمه بو او خو بحزجت كات وتبجت من قرآن اللي ديكا خويا خاندي وقت جي من 5 سال 6 سال حتى من قرآن اللي كوي ختم كري لوا سيدايا ويا ايكي ديكاوي بو وقرآن نشاداي بشتينجي ملا احمد چند جهه كاي جرياي بو ورگرتنا خاندنه او بجتن من الدسبيكي البامرن دست فقياتيه كر پاشي از چوم آمديه سالكي الآمديه من خاند پاشي از وگريا ما و بامرن دمكي كم اسمام بشتينجي مقصتا زاخو كر سالكي الزاخو جيما خاندنا خو ورگرت پاشي زفري بامرن دمكي ما جارا كادي بو وعدت فقيه بو يعني الجهكي رونات وسطيان جهكي چونه جهكي بشنگي هاتيه دهوكي السي سال البوجير دهوكي جي خاندنا خويا ورگرتي و بشنگي وگريا بامرنه دمكي ما البامرنه لك مالبات اخو باشي قصتا الدورة سال 1914 قصتا گنده بدوه كري كويكش گنده نافدارت برواري بالا دفرا برواريا الویره یه چوی خوگهان دیا شیخ محمد پارسا کد بتکر شیخ طهای مائی شیخ طهای مائی شیخه که نافدار دوره و ایک شاعرت کلاسیک جی حتی دیوانوی جی هیا
و یا هاتیه چاپ کرن ناسناوی شعری بهایی بو النكروي كو محمد بارسايا الويري ملا أحمدي هم فقياتية وياكيريا ملاتية علم ملاتية النكاندي ونقشي طريقة جي يعني صوفياتي جي چونكي محمد بارسايا كي الشيخ نقشبندية جيبو قالكم ملا جيبو النكوي هم علم ملاتية وهم طريقة جي يا ورقرتي دورة صالة 1917 الشيخ محمد بارسا وفات كر أمر خودي كر وهنجي وصا ديارك ملا أحمدي هشتا إجازة ورنجرت بويا أجبركو ملا أحمد وقت بحث سيدايت خود كتن هم نوفت سيدايا ناينت مخابن نابجدن كاويتش نوفت سيدايت ويكي بون الزاخو الآمدية دهو كي بحث ناكتن ونابجد شي كان من إجازش كي ورگرتيا النكي والكيفا جبرن دي أس بتر هزرت كم كو ملا أحمد يعني حتى جامعة چوبو ل علامت اجازه ورنگرد بویا هکه دهر بحث کرد بجد می اجازهش فلان کسی ورگرد بله دم سیدای عمری 1917 خلکی گنده بدوه السر هنده کوم بون کو ملا احمد الجهه سیدای خوب ببتا ملای گندی اوی ملاتیا گندی کر شلای که دجی و چافدری المالا سیدای خوب کر هنگی زارو که توی هشتا مظنه ببون ملا أحمدي سرهاتي كتايبات قال سيدة أخو محمد بارسا هيا قالك حاجة كر وقالك شعر جيب حب وفاتوي بمدحت ويدا يتشكرين ويت مالباتوي وبابوي وبرايتوي اجبركو ملا أحمد بشتينجي ببو هيكش مريدت براي وشيخ مظهر يمائي وتشتي تري كو قالك بحث جناهات يكرن من الفيري بتنت بيت إشاراتك كورت بدمي أو اجبركو في سرهاتيها كارتي كرن الجيانوي كربو والجيانوية بتشتي هنجي هميل سرفي سرهاتيه خاطبو آفا كرن او جاوا بو جحليني هنگي جيه ملا أحمدي لدورة 25 ساليه بو 24 25 دل خدا بو كيچا سيداي خو كوناوي فاطمه عندك شعرت خدا اشاره تدته في چنده بله اصلا دياركو اوي كيچا ها او ملا أحمدي دل خداي وحس كيريكو ببتبر مالياوي حش ملا أحمدي نذكر اجبرتش ملا أحمد عندك شعرت خدا اشاره تدته في چنده ایک شونه و اوصا يعني ويخو مازنت كد قلت اشمال باطت مازنم وتمرو که فقيري لا المستوى مني لا الرضا مني كواس بما يعني نصيبته خود سرسري مازنت كر وفي چندها قالك ملا أحمد ايشانت قالك شريط خوشي دا افت افينداري بحثي في چندت كد دست بيكي قالك دعات كد كو ببتا نصيبي وي بشتي بيهي في بو يدي في جا دست نفرينات كتن ونفرينا لويجي تياتيا وببتا نصيبي وي يعني عندك زفراتي بكارينا اوی تصرفها یا ملا أحمدي بعلامتها بو اگر کو برای وی کچه کو ملا عماد الدین بو مش نینگی خو بین تانکش وی چند دید و بو سبب هنده کو ملا أحمدي در بخط اش دفرا برواریا و الویره جیانا ملا أحمدي هاتا گوهارتن کتا جیانا در بدریه به خدانیه و حتی مریجی اف جیانها پیوانیسیا ملا أحمد وقتش دفرا بروار یاش گنده بدوه تایبتی چوی قصدا گنده ریسه کر کویکش گنده عشیرتا گلیانه دفرا زاخو نزی که 12 ساله مالویره الویره جی حتی حدا که جیانو یا بنجه بو یا مستقر بو بله پشتی جنکاوی سید فهیما خشخاشی امر خودی کری و زارو که توی هلاین دستا دا به خودان جیانوی بر پریشانیه و چون جنکادی بخو اینا گنده ریسه کو هر کچه کاشوی گنده هنه بو بله مخابن او جی دمه که درش نما او جی امر خودی کرد لو دیسا ملا أحمد زارو که تویمانه به خودان هندی بخوب علامت الجناگر یا جی جنکه کادی پیدا کرد نصیب چه نبویا اجبرنده دوماهی نچار بوی عیال خوی هیر یه بریانک مالا با پیروان گنده خشخاشل دفره برواری بالا او یه کتیه يعني دي ساري خوشوية كان بيجن جار الزاخو جار الناف دفرا يعني سيدة او خباتي كل ساج هاتنا نویسین کو وقت السر بیوگرافیاوی جیاناوی خبتی دهات گوتن کو يعني اینایه هر سجنی تجی دمک نزیک دا
وفات کری یعنی بله دقیقه مرن آراست اوان جنا دا معلومات گشت دست سیدا یعنی سبب وان بله چه او بویه ناوی وانت بیجتن ناوی جنکت خو هر سیکات بیجت طبيعي جنك بري هنجي هشتال بديه إينا بو بس دلوي نبويا يعني هرزيكا يا برداي جنا يكيوي بردا بو نمر بو الخشخاش الوقتات يا ريسي جنكاويا يا دوي حساب سيد فهيمك وقال حاجات كيرو قال شعرية بيقوتين هشتال ساخيا ويدا مدحت ويت كيرينو وبشتي وفات كريجي كانت شعرية بيقوتين يعني مرناوي مرنكا يا سرشتي بو آسایه بله آسایی بو جلاوی هند بویا و جناو یا دوی جی دمکی کم بو ناوی جی صافیه یا گندریسه هاوی جی امر خودی کربو يعني شو رنگه که عادتي طبيعي تشنينجي ليه يا كوجين كادي بخوبينة دا عيالوي شوفي خو بداتي بس صديرا كنا بو يا نصيب لو ما قلت جيانا ويا دربدريه دست بكر دمكي تشوف دفرا سليفانا يا عشيرة سليفانا يا دمكي الزاف فات الدهوكي پشتی دهوکی جی چو با مرنه و یه چویا گلک جا يعني شو قالك بله بله سيدة أستخاص من بتشكل بحثا تكلين وي إن جواكي تكلين وين إن طريقة تكلين وي إن دنابرة أم بيجن سيدة و أم بيجن مشايخ دورة بهدينا بطيبت إن شيخين مايي و أم بيجن دورة بامرني بله ملا أحمد برهمين خدا هلبستين خدا خودنا وجهه کی چه ودا تصوفی داد بینه که مثلا تکلیاوی میجن طریقتن نقشی چه بو در حق اجازه تاوی دا مثلا دست مدتش تکه یا نه بله ملا احمد مروه که جواکی بو اجبر کو هر زارو کینیا خو نف خلکی دا جای فقیات یا بوراندی و اسلوب فقیات یا برجی دم کسک بو فقی مجبور بو بچت الگوندا بگریتو تکلیا مروه بکاتو يعني بفت نفيت بومروفا كجواكي حشتي كليه بكاتن مال احمد بفيرنجي بو مال احمدي هيواندياو يا تصوفي قال دو مالباتا هبويا مالباتا يكي مالباتا الشيخ بامر نبون كو شيخ شميان نافدارتر شيخ بهاء الدين نقشبندي مال احمد السردميوي بتريا جي خوي بوراندي شخوبري مال احمد بيت سردنيا يجي مالباتاوي منسوبه بابا شيخ بهاء الدين بون كو شيخ محمد هو ملا احمد نكوان يجي دمكي بشتي شو هذا برا بروري بالا بخاندنه الويرة تكليوي ديال شيخ ما يجي تشبو طيبتي محمد بارسا وبابوي شيخ طه افردو مالبات جي نقشيبون طريقتهم وهردو مالبات جي منسوبة يت شيخ نهريبون يعني جداري وان اكبويا ملا احمد اجازه ورگرتیا طریقت دا نورگرتیا چوب حذف في چنده ناکتن بس خود دانایی کش مريدت شيخ بهاء الدين وقال مدحتويت كين وشعريت بيقوتين الدفر بادين الويدمي دو طريقة هبوينة ايك شوان طريقة قادري بو وشيخ بريفكا يعني تمثيله في طريقة هاتكر فتر وش طريقة يا نقشبندي وشيخ بامرنه سرپرشتیان بجین تمثيل افيتير ما بين هذو طريقات هذا وكان متظانين الجلك جهاجي عندك يعني حساسيات نابردة هاي عندك هفركي عندك منافسة اجبر هندي ملا احمد الشعريت خدها هندا جارة فشارتي يعني نواشكرا اشارة داتن كو طريقة ما تشيترا وشيخيت ما درسترنو عندك اشارة فشارتي داتا في مسألة بله نكو طوفتش طريقة ما تحيت همي طريقة تيتن طريقة قدريجي ما تحيت ويتيتن بله او وصد فينتكو طريقة وي تشيترا وبوشترا شيخيتوي أصيل ترن يعني رسانياتي بتريا النكوان هاي اف هردو طريقة هل دفاري هابون اجبرن ديجي ملا احمدي تيكاليتوي ديالفان هردو طريقة بس كنت طبيعي طريقة نقشبندية وديالك شعريت خوجي دم تحيت شيخيت واتيتن بله سيدة أو مسألة طريقتي بله ياكو الظانم ملا أحمد للتشاليج يعني الباكوج ملا تكرية ام بتشكي بحثات تكلين وي ان جواكي ان سياسي بكن سيدة مثلا سردمن ام بيجن تاريخ كردا تاريخ كردستان دا
وقتکی مهم دا جیایه وقتی بحث کری ام بیشن 10 ساله این خود 100 ساله 19 دا بوراندیه گلک تشت ام بیشن سری دا درواز بونه در حق تکلیه وی ین لگل ام بیشن حزب این کرده پارتی این کرده ابخو ملا احمد وکی امد زانین نزیکی بجین 14-15 سالاش دست بکا جیه خو او جهه اولید جیه دولت عثمانی حکم لید کرد يعني سر زمان السلطان او جياي بل او دم حكم السلطانه بر بافابونه فتشو بشتي حكم السلطانه الدفر نماي بجل دفر بودينا وانجليز هاتي عراق بندست كري ملا احمد الدفر بروريا هنجي جيا الويدمي هندك شر تشيبو نافرا خلقي دفر بودينا نافرا انجليز هذا انجام في چنده هنجي وكيد بجنه فالارشك يعني تياري الويدمي باريكاريا انجليزي پشتواني انجليزي هرش که مثلا در گندت کردت مسلمان و آگر برده هنده گنده حتی احتمال بصدا دست خطت ميت كردي توي او دايت هاتينا السلطان دستتوان الآمدية جي والهنده گند ديت كردا الدفر برواريا مكتبه كتب خانه مازن هبوينه اون فلا پشتواني انجليزا آگر برده گلک وان مكتبه تانه مخابن خلق در بدر بو و روینش گندت خو برب دفرا چله و چون که هنگی چلت بندسته دولت ترکی و بو يعني بندسته عراقدان بو معلومه الچله ملا احمد شو بو الويري جيابو يعني من اظن يكون ملاتي الويري كري بس قال مهاجر او جي شو بو ويري تكلت ويهبون قال ملات قال سيدات قال حتى قال قاي مقام الچله هند شعرت بيقوتين ولوي دميكو سر زمان مصطفى كمال پاشای بو هنگی او شنی تاتت میدان دا بحثی تاتا کرن ملا احمد یه آگهدار و سیاسته هنگی مصطفى كمال پاشای خوب ناو غازی نیشه خلکی دا براوان جدین اسلام براوانیت کر وصا خوددان یاسین شبرند ملا احمدی پترش قصیده که دو قصیده مدحت ویدا يتقوتين ويا قوتي تود الديني زفرينيا ذا بزاد انجليزا وافتشتا يتقوتين باش نيجي ملا احمد شالي يتزفرينا ذا هاتي الدفرة برواري هيا ماكي جاي وباش نيجي وكيما قوتي ياتي الدفرة زاخول ناف قوليا عشيرات قوليا جاي هر هنجي اوي آگهداری سیاست بدنیای هبو راست امنا بجین مروفه که سیاسی بو امنا بجین مروفه که کیر چون ناوا مسئله دا بله آگهداری اوی دنیای هبو هم شعره توی زانین یعنی ناوت هندک کسا ناوت هندک دولت ها هندک شتاتین تن مروف زانتن اوه یعنی وکیم بجین نگل نمروفه که خشیم بو همو چند زانین آن ملایکی گنده کلاسیک بو نخیر اوی آگهداری بوان تشتاهبون اوی زانین یعنی دمکی دا جی دمکی عجیب ما قلت دم السلطانة هيا مكي بوراندي دم انجليزي وقت هاتي عراقستان دي يديتي دم عراق بويا ملكاتي باشایتی ملك هاتين سروي زماني جياي تشنيجي دم عراق بويا جمهوريات كومار او جياديتي يعني اوي ياديتي جلك تخت و پاي تخت يتلوشياين وياديتي جلك ملك ورئيس سروك يتكتين وهندكي ديت هاتين الشينه جالك سرهاتيت عنتيكه ديتين يعني رنگ ودانه وان مسئله تاریخی جد دیوان اوی خوش همین يعني شخو ملا احمد نالبند بلكي جداش همي شاعر ديتري ديوانوي جالك تشتت سرهاتيت جيانوي زمانوي امت شعريت ويداد بينين تشتي برچاف لنك ملا احمدي معلومه وقت ملا احمد جي صالت 20 و 30 و 40 و حتى 60 الويدمي هزرانه تواتيا كردي خورتد بو با مرنش خو گله جارا او روزنامه و کووارت بدرخانی الشامه در تخستن تادنا با مرنه تادنا دور آبادینا محقق ملا احمد یه پاگهدار بو چون هم هندک شعری توید بینین هشتا سالت 20 و 30 هستان تواتیات ده هی یعنی مروزان تا مروف اک بو رنگی که کردینی حسکرنا کردستان کردال نکبو و تایبتی پشتی هندک حزبو ريك خستنت سياسي العراقي هاتينا تشكرن بغداد كردستان والبامر نجين امروفيت شارازايت سياسية عسكري هبون بغداد جيان جال ملكات جيان محقق ريكاوان ملا احمدي جالك دنگوباس تزانين وتشتي شاميا برچافت جيان ملا احمدي دا و پیواندی مثلا کردینی و هی
او بو وقتی شورشا ایلول پیدا بوی سال 60 دا دست بکا سال 60 هنگی مل احمد دو ماهی جیه خوبو بس بری هنگی جی مل احمد گلک شعر كردينية وكردايت قوتين يعني نبتن الدم شورش ايلوله الشورش ايلوله مل احمدك بشتغانت شورش ايلوله بو وقالك شعرت فيه تاين دخازش كردات كت قراب نسرخو وبشتي شرم ابو هوا عيبه هين بيدنگ بن جهيجي ابونا دولت هين برخو بدنه هشتا هين چنينن يعني هو صدفت كربت كردا وكذا وازدين ضرب نسرخو وشعريت قوتين مثلا مدحت ملا مصطفى جو كردا شعر كرابوي ملايا بيجتن شعرك خدا مدحت ملا مصطفى بارزاني كتن ومدحت شورش جيتيات وهندك شعري تويتين رخنيل وان كسات جرت اوي دجمناتي شورش كرين وخنويسي چتا هندك خنويسي افرو چتا وان وتخمين كرجه وان جنته چاك بزانن اف عذاب الاخرته وصا هوفتا وان جي ورخنالي جرتن واو كسات خيانه الملات خود كان ودجمناتي ملات خود كان شعري تويدا قالك رخنه دجوار السرفاجيتين يعني سيد امشين بيجن هلبس داوي شعراوي لسر مفهوم خيالي وكم بيجن تراديسيون ادبيات كلاسيك نينا يعني راست راست دناوا جياني دا جياني دا يعني قالك شعرت ميت كلاسيك مخابن برابطر شوان وكيب عربي بيجن هندك برجت بلندات جين ابراجت قاجي نزم بري خدنا خالتي وت هندك مسألة خيالي دايت فكري دا تازرينن بس مل احمد يوصانا بو مل احمد شعراوي امشين بيجين نوتش صدي او بابت بناويت جانا خدات ديتن او تشد بناويت تشيد بون يعني الجواكي او جهورين بسر دنيا داتاتن مثلا قالك جهادا بحثياتا وانت تشترني دركتي مثلا طياره شنيد ضمانوي دا دركت بو مثلا راديو مثلا تشترني پیدا بون تلغراف ابي توي شنيكا ديتين قالك بحث فاتشتات كانت سياره عربه پیدا بوين اشارات داتا فاتشتات جهورين الجواكي مثلا جن پیدا بوين ساركول افيت ويد قوت على الموضه يعني ديف موداني كان افتشت توصل شي بوين مكتبه وبوين خلكي كتابو افيت مدرسه هيلاين دست بيت مكتبه كرين حتى ملا قالك بري وقت علم الدنيا وكيويد قوت افتشت همي مل احمدي شعر خدا يتقيد كرين لو شعر مل احمدي بودت شتاقالك جرنجا ايك او تشتد سردميوي چه بوين وما قلت في دم برفره يدريش شدو ماهي زمان عثمانية حتى سردمي كمار عراقي پیدا بوي وشلايد جي بو زماني جي مل احمدي فايده كي زيادة مازن يدايا زمان كرمانجي تايبتي لهجة بهديني چونكي مل احمدي لهجة بهديني و پارستی ديوان خدا مل احمدي تكليا بارافتر عشيرت دورابادينا كر بود يلجيا بو لو يشارزا بو بهمي لهجة وزمانه كي زيادة زنگين ويه هاي لو ديوانا ويقوه ما هكرم بين همشين بجين فرهنگكا يا كرديا يا رسانه بو پيوت كردي كرمانجي هفت كل دورابادينا تتبقارين بله ساده يعني عالی نوارا که همشين بجين حافظه که جواکیه دیواناوی کرد دوی سردمه دا چه دیتیه چه جیایه همو دناوا دیوانا خودم بجن نقل کریه عالی زمان دا جه حقیقتا زمانه که خورد و دولمند بکار اینای اجا از پازم سیده بمسر هدی بمسر نوارا که دیواناوی اره ما بحثا جیاناوی کرد که ده جواتک چاو دا یا جید سردمه که چاو دا هاتی دنیای او جیایه لی آلیه شعری دا آلیه شعرتیه دا او دناوا اتمسفره که موتیواسیونه که یا جن بیجن جواتک چاو دا شیای قاس برز بکتن یعنی مثلا بحث کت که آلیه شعری دا او خوا نزیکی کد بینیتن که شعر تاثیرک مازن لسر ویکریه یا جی او لسر ریا کی شعرت چیتن بله ما قلت نظرات شعر او نزیکی شعر کیه بله او خو وقت بحث جیان خود کرد ما قلت سه چهار پاراکت کیم ویل سر جیان خودت نویسین بحث جیان خود کرد چند تریس که کادا بحث شعریت خوشیت کردن ات بجتن دم هشتا از فقی من دست بنویسین شعرها که فهمدنا شعرها
ما قلت 6 سالی 7 سالی فقیاتیاوی دستیت حتی عمری بویا نزدیکی 25 6 سالی جهشتا فقی بو دوی فتره هنه دا و پتر هزار بونده چد کو 13 14 سالیه ملا احمد یا دست شعری کری و جیوی 7 سالیه بوری بو يعني پترش 5 ساله ملا احمدی شعریان ویسی او وقت بحث شاعریت خود کرد اتبجتن من شعر السر دست چه سیدایا ورنگرتیا يعني چه سيدا من أبوينا من بال بدن بو شعري وبيجن شعري خصوصا بنفسا في تشتي بنفسا وخلتا ودرستا أما من بسليقة أخو خاندن أخو يعني ملا أحمدي سيدايت ملا أحمدي شعري بريكا خاندن يبون نبريكا يا مباشر بون راستا سردم ملا أحمدي قال شعريت كلاسيك يبون لفرا بادينا وهفالتو يجيبون هندك مثلا بابي سيدايوي ما قلتي شيخ طه ماي شاعر بو ديوانوي هيا ملا نوری مایی شاعر بو شیخ غیاث الدین نقشبندی شاعر بو گلک شاعر دیترجی دمویت جاینو حوالتوی بونجی هندک بس کل زارو کینیا خو کو اول سر دست شاعره که یاد بتفیر کرن توجهی کرد او خود بجد بشتن من چه سیدا نبوینه بس وقتم شعری توی خوین امزانی ملا احمد گلک شارزا بویا هنر وهاندن دا کو عربیت بجن عروس لیک اینا شعره شعرتوی تو خلاتيات تدا نابيني زيبزي خلاتيات يت بجن عروضي لو تيتا ظنين كو معنوي او مروفه كي خواندنه جالك خوش رازا كربو وقتها شعران البند تخوين ديوانوي ملا احمدي اما تبينين دنجي چند شاعره كاجي ام بهيسين مثلا خو تخميسات لسر شعرات ملا جزيريه تشيكرين ويكش حيرانه ملا جزيري بو وقال بحسي بيجي اتكاتن احمد خانی خود شعره که خدا گل مدحت خود کرد بجتن اس احمد سیمه شعره کردی دا پشتی هر دو احمد کو جزیری و خانیه معنای آگهدار بوان هر دو که وقتی هم شعری توید بینین او هندک جهات چاول فقیه طیرانت کرد يعني هندك شعرت خو حتى وزن قافية بيفت خو وكيد فقية طيران يتشيكرين دنج الشيخ نور الدين بريفكي امت ديوانا ويداد بينين يعني هندك جها شافل هندك شعرت شيخ نور الدين يكري يعني حتى هم تشي بيجي شعرت ويت ورجرتين چند گوهری نکتیم و دنگ بکربگ ارزی کوی که شاعرت نفدار دورابادینا مرفت شعره ویداد بینتن شعرت خدا او اشارت دات هندك نوفت شاعره يعني مرف جيت جي فهمت كاتن كواوي دير نبو شفان شاعرتاني حتى شعر عربي حتى تعدى كده بحسي بديع زمان سعيد النورسي كاتن بيتك رسائل النور نقل كات بجتن هذا شعر بديع زمان زانای كرد مازن بديع زمان ولو هو شعرنا بديع زمان يا بس كتبه كويداتي تينتونو لزيدات كاتن معناوي شارزاب وجهداريات ويهبون بروشنبيرا زانايا شاعره يبغون هم يا جهدار بو بس ملا احمدي چرا باز گرتيه يعني چه اكل بجينا المدرسه كاچ بجينا الفيرم بجنا مدرسه يعني مدرسه شعري ملا احمدي كيش مدرسه ورگرتيه هم شعر كلاسيكي داد بينين دو مدرسه سركيه هين مدرسه كي ام تشين بجين يا ملاي جزيري او جو مدرسه يا كو بيفا آسي معناية آسي وفلسفه وتشتي يزيب زي خلتي نجات سالفي ريبوزي ملاي جزيري تشت وقالك شعري ديجي ما يتهين شوفروي يتكرين في چند دار مدرسه كو ديتري هاي مدرسه كو بتر نزيكي ادب فلكلوريه او جا امشين بجين فقيه طيران بلكي سروكات يا في مدرسه هاي كاتن شعرت وان نزيكي شعره فلكلورينا هيفت وات صادنا اسلوبي وان يخوشه ولو هندجا معناه كثير جيت دهين بل بشوايه كي صاده وسفك بيشكش كان افردوا مدرسه هنيت هين يعني مدرسه فقيه طيران بتر نزيكي فلكلوريه مدرسه ملا جزيري بتر نزيكي ادب رسميه كلاسيكا ملا احمد يشكري يهات يافي مفوجوان هردو مدرسه ورجرت يعني هم مدرسه يا بجناسه يا ملا هم يا فقيجي فایده شهر دو کار گرفت و هنده جاروی ریکاسیه یا بخوال بجاتی نابرا هر دو کار داد يعني هم تبينين ملا احمد معناه آسه هندك جارا بله پیوت
صناهي بيجتن لو بزر من ملا أحمد يعني بلكي ريكا تايبت بخو جرد بتن مفاش شاعرت بريخو ور جرد بتن وتشتي بو ملا أحمد يتتا حسابه أفايا ملا أحمد يشيعي شعري شعبيته يعني جماوري شعري زيادة كاتن دفرا بادينا وبتني شاعر الشيعي من الملانات ديال الملاي الجزيري بكات المزقفة المدرسة سرازوان فقيا الدفرا بادينا معلومة ملا أحمد نالبند بو شعر الملا أحمدي كاتنا سرده في خلقي فقيا الموليدة الضواطة الكفتنا شعرت بدنجت قوتن أفا يعني ولي كيركو خلق جمهور الشعري خلق كتير باب شعري باب شعري بله سيدا از بيجم انترنتات زيادة جارجر ضعيف بيتن دنگت جارجر تيتشيت مشكلة إن أمي ما بشكل دوام كان بله دناورك ديوانا مال أحمد نالبانت سيدا وك شعرين دي ام راسته زمان دين بيجن فارس تركي كلمة تركيب يا جيان بيجن بيت ريز چند ده هنه یا جی هنه نینن جبلی کردی بزمانك دي برهمي وي هنه يمنا ملا أحمدي جبلي كردي معلومة عربي جزاني تشوكو أزمان ملاتيه هو وشعر عربي جيتين حتى شعرتوية عربي همانيزيك الديوان أجبن صداب هراد بورن وفارسي جيت زاني شعرتوية فارسي جيتين بس كيمترن بل ياشم تركي نتزاني وحتى كلمة تركي جيت الديوان ويدا جلكت كيمن جبركو زمانك دريش سر دم دولة عثماني نجيابو وخوي دم اوجيا يجي جالك تأثير دولة عثماني الواجهة نبو يتولد جيا كو بجين مكتب تركي هبنو دائرة حكمتي هبنو هذا نبوينا اجبر هندي زمان تركيا وي نتزاني تاني فارسي وعربي وكردي تزاني وشعر فان هرسي زمانات نفسين شعرت ويدا وكيت كلاسي جالك بيفت عربي يتهين جالك بيفت فارسیه تین هندک پیو ترکی جی جار بکارتینه تن بس بیکو زمان ترکی بزانتن افرسي زمان تاويت كارينين هندك جراجي شعرت ملمعية نفسين يعني ريزك عربي هندك نافرة بتركي شو بيجي فارسي كردي وعربي بكارينين شعرت ملمعية تشكيني يعني بترج زمانك يتيك شعر ده اف اسلوب جي بكارينين مال احمدي سيدة بحث شعر صوران كريه يعني بحث شعر صوران تني الجاكي إشارة نافي شيخ رضاي ييناي بله يعني الجاكي جبر وين مبرسي سيدة چونكي ما اسبه كده بحث كري او ادبا به پرده زدتر قالوا او تاثير شيخ رضاي اللي سروي ان يعني عندك دكرمانجي ده رياوي الريك بخوا كريه بس برياوي دكرمانجي ده هر چند نمونه نوی نبنجی د آسورانی د امبیجن دیوانا شیخ رضا طلبانی هیه تاثیر شیخ رضا طلبانی گلو او قسمازه بو یک وی جلدک یا برگ دیوان اخوا لسر وان مجارن ترخامیتن يعني أبخبو الراست ذاكرا بيجين نا برجك يعني جلدك سرفا صحبتها هي بتنسيه قصيدتين يعني سي قصيدة برجيتوي 400 500 صحيفة يعني بيجين بشكا كيما يعني 20 قصيدة سرفاونا هندك سيدة ديجيت بيجن وقت مال أحمد بحسين الشيخ رضا كات شبر في مسألة بخو فزرا من أوجه مال أحمد ينوفي شيخ رضا يناي وكيستيد جهم نجبر في مسألة بويا أثبتن مال أحمد شعرتوي خان بنو بمتأثر جيبت من بحثي في چندية بس أوجه مال أحمد نوفي شيخ رضا تينت از بيجم الويري بتر بحثي مسألة مروفاينية كات يا معلومة كو ملا شيخ رضا شعرت خدا طافتها مروفت خو حتى تقولي أقرباء أقربة يعني وصلت شتاكي وصلت قوت شنكي مروفتوي نبيناوي ودا يا نخوش بو ملا أحمد جي بحثي هفالت خود كاتن دامي بخول جنكي كي دياريا وكاسي هاري كاريوينات كات چند تيفي وداخاز الشيخة وملا وهفالت خود كرن كاست هواروينات بجا هندك جهة رخني الواد جيرتن بزرا من وقت أود بجت أو يعني إشارة لدى في مسألة جانا الشيخ رضا يعني بجت مروفي دجمنت مروفي هروصة
هروکی وید بله حوالت ما چهاری کاریا مناکن یعنی از بجم وقت او بحث شیخ طه شیخ رضا کیتن اوید وید اشارت بده تا وی چندانه بس ممکنه يعني ملا احمدی شخو اف رنگ شعرت ادب عربی جدا گلک یعنی ممکنه ملا احمدی ادب عربی جدا شعرت هدید بنا به متاثر ببتن يعني ديرنينها الشيخ رضا جيوش قالك دي تريجي بس شاعرة صوراني يتكوي من ديتي نوفيت شعرة مال أحمدي ذاتي بثني نوفي الشيخ رضا برجوي مكاتي بله سيدة دناوة شعر كلاسيك آباديني ده جهة نالبند چیه يعني دناوة كرمانجي تاوينه مثلا تني دورة بادينا نالبند چند تا خواندن چند تا ناسین باکوش زیده نایت ناسین مخابن چونکی هی لیر نهاتیه چاپ کرن بس دور آوه چند تا ناسین یعنی در حق نالبند وقتی زاروکی کچنه مکتب آگاهدار نینن البته وی انسان جبر زانن یا نزانن ملا احمد نالبند من برین که جی اشاره داید نسبت مكتبه ومدرسة ديني طيبات المزقفتا قالك ناصيارة يعني خلت ملا فقي قالت نيوصن وقالك شعريتو جبرن وبدنج جيد بيجن الكفتنا دبيجن بس مخابن شو عادات ما كردا وعمل زانا وشارزا وشاعر وملا او يدخل لنا بينا خدانا فتشتكي كفنا اي شكا كفنا لكما يعني مخابن حتى في قبل يونيفرسيتيات ما اويت ما مخابن قالك جرينجينا دنا يعني اللايماس طيبت بيجم جرينجينا دنا فان كاسيت وصا مخابن اجبر هندجي ملا احمد بيتن تشارچوبه که برتنگ دا هاد بتن ياسين تشتدج يا بويا يعني مخابن ديوانوي درنگ هات چاپ كرن اجبر هندجي يعني راست الصالح هفته هذا هندك شعريتوي قصيدتوي كفارات روزنامه دا بالافون بس وقت دیوان تمامی درنگ هاته چاپ کردن جبرنده و سبب بو کیم بتن یاسین هبونا تخیبات نبرا یا کردا دا با کوری و باشوری دا و گورین حرفا لاتینی و عربی و نبونا يعني شعرتوی که نبوین لاتینی اوش بو سبب کو زیده نیتن یاسین بس ملا احمد الدورا بادینا تایبت بشین پشتی ملای جزیری شاعرت کلاسیک بیت شاعر دویبت يعني تناف ملا دا تناف بسفورة دا وبيتن جلنك مروفت عميدة درجة ايكيبت يعني حتى خلق بترويت نيوصن شمالا الجزيري جي جبركو شعرتويت صادنا يعني خلقيت جاد صاناهينا وقالك شوني يدبوين استران جي حتى فيقو استران بيجا جي يتكرين استران وبري ملاجي قالك دانك دبوتن المناسبات لو ملا أحمد مشهورة الدفرة بادينا وجهوي جهة كي برجاوت شعرك كلاسيكا باديني دا اما تظني شعر كلاسيكا باديني هش كيفن دا دست بكري وحتى في قوي هندي امت نياسين وبرهم مديتين ودسخت الدفر بادينا ايكمين شعر كرمانج پیدا بوي شعر كرمانجي شعر كرمانجي نفسي الدفر بادينا بويا الامدي بويا او جنبالا محمود حميدية الصد صالة 16 زايني يجيل سردم سلطان حسين امير امدية پشتی وی بجین 500 ساله که علی حریری هات 100 ساله هفده دا ملا رمضان عباسی و اولیا چلوی بحثوی کتن و شعرکایی و گوهزت سیاحت نامه دا 100 ساله هفده 100 ساله هجده ملا منصور گرگاشی هات 100 ساله هجده شعر یا کرمانجیل دورا بادینا گلک برفرح بود يعني جالك شاعر پیدا بون شيخ نور الدين بريفتي بكر بجي ارزي وقال شاعري ديتري الفيري ديليفانا دا تمنوي تانيا بيشين الفي جيلها يعني جيله بري مال احمدي پیدا بون دوماهي اوان يعني دسبك 100 سال 20 دا مال احمد هات سر زمان مال احمد يجي كومك شاعريت كلاسيكا بون بل كسك شوان هندي مال احمدي شعر نانفيسيا يعني وكما قلتي شعريت مال احمدي 700 قصيدات بورن وهندك قصيدتوش 1000 ملكه زياده ترن ايك قصيده 1000 بيت زياده ترن وشعريتوش 700 درباصد من اجبر هندي او كميات يعني مال احمدي نوعيات وكميات هم بيجي رنگ شعره وچندي وچوائي شعر يا دفر بادينا بو پیش بر لو جهه که تایبت اویه هی و شاعرت پشتی ویجی هاتین
جالكا يعني مفايش شعراوي ديتي واستفادة بخش بيجنش آوازة توي ديتي وش بيفو هزري توي خاصی که از زانم سید تابع او آگاهی می که اونم دبکو سراز جکربن لگور زانی نامن هر جه کدچو دسته ویده قلمه که بو و ام بیجن کاغذ هبون هر دائم دنوا نویسه دا بو یعنی آگاهی یک استاد در حق جیاناوی در حق شعارتیاوی ده هیه راست لسر مسئله بوی آوائی که مثلا گرنگی دادت نویسین گرنگی داتا قید کرنه گرنگی داتا و حافظه جواکی که قید بکتن نتنی دنوا هزرا خدا پیلیتن و پشت مرناوی لگلبه بچتن در حق وان مسئله شخصیت آوی دا توشه جبلی تشتی کتا گوتا چه ببیجی بله گلک کس هبون يعني هفالة توي هندك شوان ما يديت ينجيو أما ديالاخف تنجيو هندك واجد في النفسينة ما يتخاندين يعني عادتك مال أحمد يهبو أو جيهبو هم تاخفت شعر يعني بعربية بجنة شاعرة ارتجالي يعني هم سربي يعني جلك جارة هندك دايم بجنة هكا توي زيركي كابو مشاعرك فلان تشتي تشيكا هم داوكي شاركي دست بيكتنو احتمال 5 دقيقة هذا قدر شعر ديفيك بيجت يعني يقدر شد بجنة كشعرك متشيكا مثلا دهنده معلومات جایی که داده پیچه کردن مال احمدی وقتی ویا با کسی که خلات کرد برانبری هنده کوشی و دای انفراوین اگدای دم در بدر و مخابن جزگل جارت بجم شاعرت خلکی چونانک سلطان و مازن شعر گوتن تیرک زیرا پیوردیتن شاعرت ما شعر اکید گوت بس دفراوین کردتی یعنی مال احمد تک شوان کسابون مخابن مال احمد وقتی چوبانک حواله که خو فراوین اکشی و اگدا بای دید باشترین خلات دتوی شعرک پین کود حتی يعني هذا كيوي كنت بجني حاجي فقي بخو بما بخو بحث كير وجارة كمال أحمد مبرمال فراوينه قلتي رينش تخاري بشكل فراوينه ما جيرو قلت كيشت من سشار كيشك هبون الويرث رينشتي بون قلت من أبا نافذ وقت كيشت شنا قلت مش قلت أبا فلان كسا أبا فلان كسا أبا فلان كسا قلت بينا كما قلت أم قلمه كيف داف من ورقك قلت ما قلت بختي تما هاد كم نبا فراوينه حاضر بو يدني كاينن نكتب بخوفي من كنا أنا كلا كاني قلت أنا هوفي متى قلت هذا شعرك بكيتشت تابيشن شعرك كمان قوي بكيتشت يقول شعر بس مشكلة ما أحمدي شوفوا وقت شو جها شعر قلتن جل جرا وشعري تويت نفسين عن دفتر حتى دفتر تجي ده حوالك يخو ده تلوير ملا كي حوالك يا ما ده ده سيدا برسامج يعني أو شعرينكو مثلا وقت دياري خلاط داي يا جنبيجن دفترينكو نفسي حمود نوا ديوان إذا كومبنا عنه هذا جا تشتي باش أبا بو دسبي كي مال أحمدي هزرا هندينات كير كودي روجاي كيتن أو دي كتابة خو كات ديوانك وندي تشوب كات شوار هندي بلافت كيرن نتيران هنكو هندي جيت خوت مان هنك بس برابطر بلافت كيرن الصالة دسبي كصالة بينجيا يعني بينجيو 2 سي 1952 بينجيو سي هزرك بو مال أحمدي تشي بوش باشيا إقبال شعر كرمانجي أو جي أبا بو ويقول بو كل سوريا پشتی او عقد الجوهری و چند کتابه که کرمانجی هاتینه چاپ کردن شعر ملای جزیری آن مالباتا یا بدرخانی یا تشت کردی بلافت کردن اویزانی که کتابت کردی تینه چاپ کردن هزرک بو چه بو که او رابطن دیوانت خو کم کرد سر وی بناخی او را بو چو 3-4 سالا چون که حوالت خویت که ون او جهت وی هزر کرد که دفتر کاوی الویره هی چو دفتر خو کم کرد معلومه جی بالاف کردن صناعی ترش کم کرده کم کردن تو نشی یک چیزی تا بالاف کی همه کم کی بس نزدیکی 45 دفتره ملا احمدی نخو کم کردن و کار به هنده کرد که وام داتا چاپ کردن شو گله جارت شعرت خوشی داد بشت از من هیویه چاپ کم و فلان او از دی چاپ کم و حتی ناو دیوان خو کرا باغ کردا گوته که چاپ کم دوی ناوی دان نظر چونکی باغ کردا همی تشت دیده هین یکو کردا دوین پشت اینگه چو نک هندک شیخت خو نک هندک دولمندا و نک هندک حوالا گوت پارا بدن من هاری کاریا میکندا دیوان خود چاپ کم گوت هندک زکات بوم کم کندا از دیوان خود چاپ کم ولی مخابن کتاب چاپ کردن کردا نگلک که فربویا که وندا قلمینه هات یزانی وجا سید ام بین سر مسئله چاپ کردن یا ام بین ادیسیون تا
كنت هل سر وي ديواني تقابتي بري ديسا وك 5 جلد لدهوكي هاتيه تشاب كرن فرقه خباتا تا اديسيونا تا يا جنبيجن رخنه تا لسر تشاب كرنا و ديواني چيه چه زدهي تده هي یا جی امبیجن چه کیماسی تده هي کو مثلا چاپا یکم ده هي و چاپا اديسيونا تحسين ابراهيم دوسكي ده ام نابينه يعني برياس في بحسيب كان مدفد كورتي مسألة كي إشارة بدمه ما قلت صالت بينجي دا مال أحمدي فيها شعرت كوم كدا تشابكات نشيا تشابكات به فيبو قلت يدي أسنشم تشابكام رابو دفترت خو هم يوتي كوم كرين تسليمي كرة الشيخ خو ملطهاي ماي كرن قلت أفا تسليمي تفجاتو تشلت كي ولي بتاع صوجي بافجي تشابكي أسيدي به فيبو ما نشم تشابكام كساري كاريا مناكات ملطهاي ماي أمانتك زيادة و به خلاصه یا بیوینه اف دفتری تنی پاراستن نزدیکی 30 ساله و او ساله و بون سالت نخوشیه سالت دربدریه سالت ویران کرنه و کردستان هاتی ویران کرن و گله جارا ملاطها نچار بوی پراوت عیال خوب پیلد بس او دفتر نتیلان یعنی او دفتر پترش مال خو عیال خود پاراستن حتی شیای سالت نخوش در باز کتن بری اوان شعریت هبدت چاپ کرن بس پلاس مدوید بشم سال 1971 سال 1972 دو پرتت بچیکش دیوان نالبندی سیدا خالد حسینی دانه چاپ کردن الدهوکه سال 89 پرتاسیه دا چاپ کردن سیدا سعید رشید سال 81 قفته که شوزانت نالبندی دانه چاپ کردن یعنی 3 جارا 4 جارا هم بجین 4 پرتت دیوانت نالبندی چاپ بوین بس همی ندبونه 105 شعرک الصالة هفته دا رحمتي ملا مصطفى بارزاني فيها ديوانا ملا احمد نالبند چاپ کرد خوی گلک هش ملا احمد تکرو هاری کاریاوی جی هنده جرا دکر و ویا ایکمین کتاب شورش کردی چاپ کرد اف کتابه بد برای مخابن ظروف شورش تک چونو نگه هشت چاپ کردن سال 98 دوباره هجا سروک مسعود بارزاني بریار دا دیوانا ملا احمدی دتا چاپ کردن و دوی چنده ملا طهات گل هندک حوالت خوب رابون و دیوان السال 1998 اد 5 جلد دا الدهو که دا چاپ کرن هر جلد جی نزیکی 500 600 صحیفه تهیه یعنی اوسی هو 2 سال بتمامی ام بیجین من ام بیجین نزیکی 32 ساله سر چاپ کردن اوی دیوان رابورین اف چاپه هنه نکت بازار دا نمایه یعنی اگر کسی که بفت دست خوب بختن نشه زیب دست خوب بختن هندک حوالا و يعني بوديرو كافجن بري هم يات تبو يعني تا افدا خازا كت تقول تكرم ديوان حاضر بكين بدينا لاتيني كرن لاتيني چاپ بكين هنگيش مگوت تا وزرگاويش بش مگوت تكرم اوي چاپا هيا كيفن عيني و بدينا چاپ كرن گله كيماسيه تدهين چكلا زوباس چاپ كرنا و دهات بو كرن كيماسيه تدهين دجا مخابر يعني اف كتابه جارا كادي بيتا چاپ كرن في رنگي لو بيتفيا يعني دوباره كتاب بيتا تحقيق كرن وبوفي چندجي من پیوندی بكوري رحمتي ملا طه كير سيدة احمد ملا طه ماي مگوت اگر تو ازنه بدهی وان دسخطت ملا احمدی اوید داینا بابتا تو تسلیمی من بکی از بشم ببینم جارا کادی تریل سر بناخه وان دوباره يعني کاری دیوانوی دا بکین جامری مردینی و جامری او دستخط همی دانف من یعنی نزدیکی 43-44 دفترت دستخط نالبندی بخو ما اینان همی ما سکنر کردن و ما شنگی وره همی کاری سرکینوش بلی وان دستخط هنده دستخط دیجی ما پیدا کردن اوه چند ساله که هم اتدا کارت کن و وگاوی همشین بجین یعنی از قناغا نویسینه مریا خلاص کریب تنه قناغا یا هف برکرن سراست کردن چاپ دیتره و سراست کردن او جی یعنی اینیت اگر خود حس کرد وی هاوینه دا حتی پاییز بدیماهی بینین کتاب ممکنه هر 25 جلد دا چاپ بکن تشت ما وی چاپ دا کری که جداش چاپ دیتره اوه یه وکی ما گوتی شعر اکثر میش دست خطا ورگتین منش را چاپ کری ورگتینه او شعرت کم نبن او دست خطا دا منه دیتین و انا ویت ملا طه شنده کسی دی ورگتین نکوش دست خطا او میش چاپه ورگتین هندک شعرت زیده و دست خطا دا من دیتن
علامتا يتسر ملاطه رابورين أو يناديد بوينة من يتلزيدا كرين وبدها بلكي صد بيتا بترجيت نف قصيدة دا شعر تشوبي دا كات بوينة نبوينة أو جي ما يتجارك وديت لزفران دينبا تشتاكي جرنك مال أحمد يتكير شعري خود أو جي داسبيكو شعري عندك تعليق عندك ريزك عربي مثلا دا بشتاف شعره من فلان هالكفتنا يا نفسي وان مجبر فلان تشتي يا نفسي او هذا بو فاكولا را جالكا جرينجا دا بزن كشعر بوشي هاتي نفسين او ما يتلزي دا كرين ملاطه او نكرينات دا دوماهي شعري جي جال جرى مال احمد تعليقك تشتكي بكني ترانات تشتك ان دعايك يا نفسي او جي ملاطه نكرينات دا ما يتلزي دا كرين تشتدي جرينك مال احمد عندك بيفا معنات كات مثلا جل جرا داخل نکی بشه دلبنین و ست آنست پیدا دبش مقصدم به پیغمبر الفری آن مقصدم به خدایا آن و دنیایا آن و مرنا و فلان تشتا يعني معناه او تبنيه توجه حمام محافظه كرم سيدا او همي ما يتبارستين وما يتذكرين تشتدشي جدابونا يا نسخه مال احمد يلا جرا شعرك او سجارة نفس سجارة نفسين او ما ديار كري وزن الشعريه هر شعرك يا عروضي ما قوتي فلسفة فلان بحرية وقالبوه أفايا ما قوتي أو نوفت قصيدة هاتين مثلا ملا أحمدي بحث الشيخكي بحث ملاكي بحث سيداكي كري أجر جيانوي بدس ما كتبت ما يالي زيدا كري تشتد جي جرينك ما كري من داخازش حوالي ما سيدا إسماعيل طه شاهين كير كوابيك الشارزايد فرهنگي وزمان كردية مداخازش كير كوا فرهنگو كيكا بچيك بو بيوت آسي في الدفر آبادينات نبكارينان بچیکتن چکی ملبره و دیوانه خود حس کرد و گوهزینه حرفت لاتینی جی ورنه دا کسی کردت مثلا باکور یت روشالات روشاوا وقتی تین خویرین اف پیوت کل دور آبادینا تین بقارینان او تین اگهن بصناهی تر معنای توان بزانن یعنی به هندک کورتی هندک شوان جدایانه و تشتی دیتر جی مدفت اشارت بده می ترتیب شعرها ما الوکی دیوانت کلاسیک یا ترتیب کردی یعنی الدیف حرفا قافيه الف قافيه ب قافيه ت ديف حرفا ناكل ديف باباتها تشكي توزن شعرها كلاسيك الديف باباتها ناي تلي فكنا تشكي سه چهار بابات احتمالات یک قصيده ده هبن دا خواندوا زيتر ويب كافت بزن تف قصيده كري ده هي مالديف طرز ديوان كلاسيك يا برهف كري وكي خود حس كان مالبره يعني افصال ده خود حس كان خوجي خلاص كان ساعتت خوش سيدا وقت ما ايه برنامه نورمال ساعتك اما هات داوية ساعتك اللي امشين بچك ديجي دوام كن چند پرسين بينرا هنا مثلا حوالا كي پرسيه دو بيجيت ملا احمد لسر پیغمبر گلك هلبس نويسنا يعني نعطي وي هنا نعط نويسنا تا سريدا بس كرت اگو جبو شيخي خواجي چند مرسي نويسنا هلبس نويسنا جبلي وان يعني جبو پیغمبر نويسنا جبو شيخي خواجي نويسنا جبلي وان تبعثا ملا مصطفى كش جبلي وان باشكا كسك ده سيدا كو مثلا راست راست لسر مرنوان یا جواک مدحیه در حق وادا بله ابخو ملا احمدی مدحیه و مرسیه و رخنه یا کری مثلا وکی میگوت یتا دو قصیده توی سر مصطفى کمال پاشایی نهشتل وید زمان کوید گوت از غازی مدحیه نه؟ مدح توید کرد بله مدحات کرد سر ملک عراقی ملک فیصلی مدحیه چکرین سر رئیس عراقی يتوي دمي مثلا عبد الكريم قاسمي سر عبد السلام عارفي سر وكي ما قلتي مالا مصطفى بارزاني السر جالك كسا شيخ خو شيخ بهاء الديني شيخ طه شيخ مظهري سيدايت خو شيخ خو وجالك هفالت خوش يعني هفالك احتمال وكي بجنا كسا كي نافداره بس ملا هيك هفالك ويا قنجيه كوليكري جارك شولك ويا بو بريفري وك خلات يا رب شعرك بيقوتي مدحت ويتكرين تعيني وقت جيدا نالبندي رخنجي يعني هم بيجين بعربي دونه هجاء كشفريتي يعني شو بيجينه يتهافتينه شعر وجهي تشكرين يا هافتي جالك كسا يعني وك دستك مثلا بيجين هندا شعر رخن الملات جرت هندا شعر رخن الشيخات جرت هندا جرا هندا كسي تايبات يعني النافو نشان بحث هندا كاتو تهافتي وتشتي برچاف شعران البند جدا خود جامري جال جرات بيش اسمرو وك از مرشم وناخذ يوي كسي اساس مون خولي وكم يعني عزمان دي هاد قوي بم
يعني تایبەتمەندیت مەلا ئەحمەدی ئەڤە بوو هەموو چ تاتە بەردەویت گوت يعني وەکی شاعری دیترێنێت گوت ئەف کەلیمە شەرمە ئەڤە کرێتە ئەڤە نەلایقە ئەڤە نزانم چ تشتە هەموو تاتە بەردەویت گوت يعني حتى گەلە جا شعرا دینی دا شعر دینی دا وەختی بەحسی مرۆڤت بێدین کرد يعني هەندە خەبەرێت کرێتت بێشتێ واقفنێتوی تۆساڤن يعني هەموو تشتێ تاتە بەردەویت گوت عربي هەندە جارات بژن ڕۆتۆش يعني وقت رسمكي تجرن وي رسمي كمبيوتر يدا بشكل رنجتوي فاقش كان ايوانات كان بالي اما شوطات بردوي يوصل قلت باشا بسيارة هذه سيدة بتايبات شعر نالبند ليه بقشت شعر كردي كرمانجي تينا ورگراندن بتايبات العراقي امريكي لإيراني ترجمة وان فارسي تشدبن تبخواجي أري هم لسر أدبيات كلاسيك قبتيك وبرهم أنت أغلب لسر وأدبياتنا توان ديوانا وبرهما جنوة شابتكي ولا آلية كيجي تو ورقرات كي مثلا بيجن مولانا وشعرين عربة وفارسة ترجمات كي برعكس ويت شعر كردي لريا ترجمة شاوة داخل أدبيات دندبن مثلا تایبەت جی بۆ خواندەوانên me ên bakur ku em pê bizanin ka şe'ra kurmancî çend bi rêya tercümeyê daxilê Erebiya jî Farsî dibît ya jî zimanê dî يعني مقابل شعر ما كرمانجي كذا دا شعر كردي بقشتي ورجيرانا وي بو زمانة يت خلكي ام بجين تایبەت زمان دورو بريت ما تركي فارسي عربي وزمانة عالمي انجليزي ولغات دي ترم يا كيما قالك مخابن يعني اف ما كيماسيد في دليفي دايا هي هندك شعرت ملا احمدي كتاكا كيم قالك يتاتينا ورجيران شلاي هندك كسافة بس نلوي مستوينا كوان بيجين فكروي بيتا بالافكران في الزمان ديتري شخو يهات يا نياسين يعني هندك سروية نفسي يعني حياته ويا دا نياسين هشتال سر زمانوي ملا نوريد كتاب خدا كرد البادينا عربي حياته ويدا بنياسين بس شعرتوي كو بيجن هاد ورجيران يعني مخابن نبو مستوينا كوان بيجين يتاتينا ورجيران بله سيدة دمام زيادة نما هدي ام بين داوية بس قالك بناري ما تخوازن كنت چند شعراج ديوانا مال احمد نالبند بخويني و ام برنامه خواه بوي شكلي بداوي بينين بله اما بدي قصيدة كوي هكر يا بردست مبتن ملا احمدي شعرك هاي يعني وكي مدحية بو پیغمبری بس اصلا هم كان دبينه مانه وقت بشت اي محمد رحمة قربانه تبيت يعني هر وكي نظام نكته برشوفت من مخابن ما لو نكربو بس از دي شعر كوي بيشم يعني كان مالكه كوچكي دل فجلمانينها اي مسلمان برا دفيري دا ملا احمد رخني الملات جرد بجشتي ملايت سردمخو كو نصيحتها زيد الخلقينا كانوا لو خلق بربري برب خرابيا وچتن يعني هم رخنه يجي وهم ازراندن ابو هزرا مسلمانات بجتن اي مسلمان برا چاک گه بده دائما از مدحکارم بو خود گه ندن نفسا خراب و مفسده چی کسی گه دای و خو کشت و صوت از حقی بیجم بلا از جاهلم هین اگر خو سل بکن از نیسلم وی زمانی از شملا ی دل کلم نصحتا حق دارک شیطانی کوت از بر خود دم نصیحت برزبو درگه دین سستی الخلکی وبو قد ملأوا حكمته جهل نبو نصحة الدين دواما لا تموت شنت ملا هم يا فيا رتبة ومعاش لو حديث شرع التفسير دانا باش شك بلا بزانن كو او ناچيت بلاش از دزانم خالق حق كاچگوت يا بحديث اولي فطنش ملا چيدم بدنيا رزيل و مبتلا علموان دل سر عذاب بيتو بلا بقناعة نافوناموس وانفروت نيوكي كهني نما صافي ظلال جك بيان نابن حرام وهم حلال طالئ ديني جوعزي ما بطال چي كلخ
كفتي هما جرتو وروت وصا بيدا چتن بحث ملات كاتن ورخنه لدگيرتن وعزري بو جاهلا فت خازتن آرمانجوش يا هر طبعا ملف آزرينتن دا وراب ابن سرخول دوما هي ما بس دي مالكا دوما هي جيجي خوينم بجتن يا ملا من قوت ومن حق قوت تمام بيك بو ديني خوشي كان خاص وعام بلك قبر ما نبيت عورو غمام جهنم طريقا مدى حشر بزوت شقه خبدن كلام أحمدي شاعر كردا أو خورتو كدي نصحطاوي في الحقيقة تشوحدي شرمكوش مشكا بطرسن شير وحوت أنا بتشان ترسكي كتكور شعر قوي يعني هو صكتنا بردسة من أو نكوة أو شعرية شميا خوشتر شعريتي بله هي دارم سيدة خبطات کور او دیونا به هم ثابت چاپ کرد هم لاتینی هم جی به الفابای عربی که هر کردی کلجیه که رودنیت بشه راحتی و دیوانه بخونیتن از گلک سپاسیتت کم سیدا گلک کی صحبت کی گلک باش بو هیویدارم بینارین مجی فایده جدیدیه جوی صحبت همه مالاتا و شبات خوش سیدا باتجی گلک ممنونه جی سپاسیا بینارت کم هیویدارم يعني هم قوتمت متجرانا بن سر الدلوان وزاقيوان في خوش ببتنو وهي في كو ديوانا ملا احمدي جارا كاديتري بشكل كي تمام ترونا هي ببينت سپاس بله دوباره سپاس ماموستا بله بینارن هجا هیویدارم برنامه که خوش بو صحبت که خوش بو به هیویا برنامه که دی خاطره و شوا خوش